Ki kato kaningut kinuhikai school SSA, kilapan pau bakim miran benta IA, haka non-cooperation movement, kabre kajinya ki, pan omishi benta kinu ki program jangka sarkar jela, ya kabaka CEC kilapan terikam, naga jimbom siudap ke sarkar ya katulop. Habakran sya kinong tok kubor hasilong press club haka singi palay. Kini kinuhikai kilapan pau, bakum kinuhikai, kim kuak benelek persya ya ke sarkar, Henry bane penbej da kelenti kabadai. Ini nak lagi macam benta ya kata. Ya lah ya kata kasur juga. Namang ni ngem kuat te ban ya long ban ya persya ya kasarka da kalenti ke pa. Long ka bangin supen I ban ya rakti kan. Long pa ban ya dan be dak ti kren ka baca jai. Nang nginga ji bang sarkar. Sarkar ngasno bakal kum ka kemi. Ya kun ya jar di badan po jong ka celah. Ini kepat yang sarkar ba kan sutu kan ya kita kicing kicing. Selada sarkar kam sutu dengan saya pepan. Ingin saya berkat lagi wibat gila kelenti. Nah, abang ipani syaki senam gi belalan harapor ba kasarkar mukaya bendu no ya uwe nang kai. Bendu no uwe nang kai. Perkabu nas tanglayo dah ki opar primary. Tengi ngiklam ya le ada kias. Iya, dah kau kelenti dah kau bagai jai kan. Kadang kecilnya keren, lengkap kinong alam di basempang. Kadang kecilnya di luar sarkar tak penik biang ni. Ya uwe berkai di bangin kan tak mengufot isya. Ting suatu bak sarkar kau perkat di. Kamu kuat ni bangi ingin nyiap tangan. Dah ingin melak mantep kai kecilnya dalam sarkar kai bagai kayak bendu kan. Tengi sekepat cur sarkar kan tahu gila kelenti. Pan pensuk, pan nomor penbiang ni di kampung ni.